ngapha Bulawayo ngabe kanjani lo ngasichaza kanjani lo daba kanjalo Okay, okokuqala nje sicela ukubonga abantu base South Africa ngesupport. Ngicela ukunibonga nonke abantu base South Africa ngesupport. Kuhlale kukhona ukuthi uma usebenza wenza into ephilayo kuhlale kukhona labo abangabathakathi abathandazela ukuthi kungathi ngonakala lokho okwenzayo. Kwesinye isikhathi kuze kwenziwe ngisho yibo labo osuku usebenza nabo hamba nabo. Kube yibo abanomona. Kwesinye isikhathi phela abanisebenza amandla walingana. Kuyenzeka ukuthi nenze into eyodwa niqashwe umsebenzi owodwa nohola imali efanayo nibheke endaweni eyodwa nifuna into eyodwa kodwa manje amandla angalingani. So kokunye uthola ukuthi kwabona labo abantu osukusebenza nabo abanye babo bagcina sebenomona bese kuba ngabantu ke nje ukungafanele abantu besethusi ningalokuthi nethuke abantu base South Africa bahlukene phakathi ngalento yabantu bokufika khona bayesekayo ngisho abaholi siyababona abanye benza njalo abanye bacashile ngisho amakhosi ayithulele njalo nje angaze ngibe nomfazi eZimbabwe angeke ngize ngibe nomfazi eZimbabwe ngake ngaba nayo intombi engangiyithanda kodwa ngabona ukuthi hayi angeke kulunge ngase ngihoshe inyawo futhi ngaphambi kokuthi leyo ntombi ngikhulume nayo ngenza isiqiniseko sokuthi ngibuke ukuthi into zayo zokuba la ezweni ziqondile yini angifuni ke ngoba mina ngithi mase ngehlukene nomuntu bese ngibabhitha bese ngihambe ngenza izinto ezirong kodwa uma ngabe kuqhubeka kulokhu kuvela izinto ezingezinhle kanje kuzofanele kube khona izinto engiyivezayo ezubufakazi bokuthi ngempela akuyona i-relationship eyake yaba into eserious kwaba kuyi-relationship nje ukuthi mhlambe umuntu phela umthanda uya ubuka ukuthi ubheke khona uma ubona akabhekile la ubheke khona uyayihlehle njengendoda uhlehle ngendlela futhi enhle akho nzondo akho lutho kodwa futhi ukube kuthiwa phela mina ngivikela abantu bokufika ukube kuthiwa kukhulunywa ngokuthi kanti uphakela sonke lesi sikhathi nje evikela abantu bokufika ingoba unentombi eZimbabwe ngoba kezwa kahle nangale kwalokho ake sithi wagana ke lo muntu engane ngabe uganile phela ake sithi ngabe wagana ngabe uganile yikho sithi umuntu othanda umuntu akayi lapha athanda khona nathi abantu esibathathile balapha bakhona khona nginabo abafazi mina anginayo umfazi waseZimbabwe angeke ngibe naye futhi sibuka usondele usuku ngomhla ka 30 June 2026 umile awujiki abahambe ziningi izinto ezizokwenzeka ngomhla ka 30 June kodwa bengicela ukuthi abantu bokufika bengawulindi umhla ka 30 June bona abahambe ngoba akuqondene nabo kakhulu siyathokoza hayi bazohamba